verse number 17, kuchapter number 5, encwadzini yaJohane, uthi, kodwa Jesu wabaphendula wathi, Babe wami, seloku usasebenta kuze kube manje, nami-ke ngenta njalo. My Father has worked, even until now. He has never ceased working. He is still working, and I too must be at divine work. To this very day, my Father is at his work. Every day, my Father is at work. Hey, mhlobo wami, ungavumi sitha lomubi akuyekelise kwenta umsebenzi waNkulunkulu, noma ngabe sewuthola emagama lanjani, noma ngabe sengemagadze ematsha shaka buhlungu, sewuzofika la khona ucabanga ukuthi sengigciniwe. It's enough. Hayi, nami sengibeketele. Lalela mntwana sekhaya, asiyekeli kwenta umsebenzi waNkulunkulu. Ungayekeli. Ngula kune-protection yakho khona lapho. Hey, mhlobo wami, sitha senta ngayo yonke indlela ukuthi ugive up, uyiyekele, uthi sengigciniwe. Uthi Jesu lana, Babe, solusemsebentini, nami ngeke ngize ngiyekele. Hey, mntwana sekhaya, ngicela wadi ukuthi unawe uNkulunkulu kulowo msebenzi awuwethwa, noma bangakwethuka, noma mntwana sekhaya ungatholani. Lo mubi ufuna ukukubona uyekela ukuze kutosuka i-protection yakho. Chubeka. uNkulunkulu usebenta nawe. uNkulunkulu nabakwethuka banethuka kanye kanye, awusiwethu. Babe uyasebenta. Noma sithi asingakutshela ukuthi Babe uNkulunkulu sowukhohliwe ngawe, akakhohlwa, futhi akusho ukuthi le yakho inzaba soyibeke eceleni. Solomon usemsebentini, ubambisene nawe. Chubeka mntwana sekhaya, ukhona lo mengakuwe. Sawubona mhlobo wami, sawubona mntwana sekhaya. Nanamhla ekuseni kwaphindze kwaba yinfokodo kimi kukubingelela kulo ligama lelihle leliphakeme nalelinemandla, igama lenkosi yethu Jesu Kristu. Nasi singwasethu sekuphila Babe wethu uNkulunkulu asitekele sona encwadzini ya-Esther chapter number 6 verse number 2 uthi, le ndzawo leyafundwa yayinemlando lapho kwakubhalwe ukuthi Mordekhai wavumbulula lisu letindvuna letimbili letatigadza iminyango yenkhosi boBhilithani naTereshi. It was found recorded there that Mordecai has exposed Bigthana and Teresh, two of the king's officers who guarded the doorway, who had conspired to assassinate the king Xerxes. Mhlobo wami, la sibona kuvulwa kwemabhuku, opening of the books. Ngicela wadi mntwana sekhaya ukuthi ngalesinye isikhathi uNkulunkulu uvusa sitha, uvusa timphi, uvusa tinhlupheko, kukukhipha la wavalelwa khona, kukhipha tintfo takho la tambonywa khona, la tagcitshwa khona. Kwavulwa emabhuku. Angingadi mina ukuthi Mordekhai bekati yini ukuthi kukhona lokwabhalwa ngaye, kukhona yini lokubhaliwe. Nalokubhala asitshelwa nethi ukubhala bani, ubona nini, but kwabhalwa. Mntwana sekhaya, kwabhalwa. Ungameli noma-ke ungamemeteli futhi ungabakhumbuti ngetintfo lotentile letinhle. Shiyele enkosini, yekelela kusimakadze. uNkulunkulu lotabakhumbuta. Mntwana sekhaya, yekela yonke into kusimakadze. Ubonile uNkulunkulu usebenta kwakho, ubonile uNkulunkulu konke lokwentile. Bacondza ngco kuleli bhuku lelinetintfo letinhle, latsintsitwa mntwana sekhaya, la bekuvalwe khona kwavuleka, kuvalelwe tintfo taMordekhai kwavuleka. Angingadi ukuthi yini yakho leyavaleka.
angadi ukuthi kwambonywani ngelikhala kini, angadi ukuthi kwambonywani ngetintfo nje letifanele tite kuwe. Kwambonywa ngisho emabhizinisi kwavalwa kulele lithuli. Lalela, lolo thuli lutawuphephethwa namhla, kuyavuleka namhla, kuphuma wena la wavalelwa khona, kuphuma tintfo takho, ingchubekela phambili. Kungathi sitha siyagcotshwa, siyaphakanyiswa, sitha semaJuda. Sitawukhumbula phela ukuthi lo Hamani lo, livi laNkulunkulu, nawufunza le chapter number 3, kuthiwa lesi kwakusitha semaJuda. Kuvuswa sona-ke sibekwe esikhundleni, kana kabekwe esikhundleni utele kutowuvumbulula, kutowenyula wena, kutowugwabula, kutokulanza la wavalelwa khona. Kwakungathi ucinzetela Mordekhai, kani utele kutomphakamisa. Ungasakhali mntwana sekhaya, noma ngawucinzetele kakwani, methembe lo wafa eKhalvari, methembe mntwana sekhaya, nangilohlala ethembekile, lonakile ngawe, lohlala abona tinyembeti takho, abona tikhwepha takho, kushikaneka kwakho, umkhonta akalibala, akakhohlwa nguwe Nkulunkulu, futhi kude lokumphicako. Ungacabangi mntwana sekhaya ukuthi njengoba sitha sibonakala kwangathi siyandlondlobala, kwangathi sihamba phambili. Lalela, sidele kutowuphakamisa wena, sidele kutowuvumbulula tintfo takho. Hamani kwakungathi udele kutowucedza amaJuda, kanti liciniso lithi lizulu selilungise kulandwa kwaMordekhai aphakanyiswe. Lilungisile lizulu mntwana sekhaya kugwabulwa kweminyango levalele wena, kukhweshiswa kwetidikiselo letavalela tintfo takho. Babe wethu longcwele, babe wethu lophilako, babe wethu loethembekile, sita mina Nkosi, sita nangumntwana wakho, abuke wena, ethembe wena, namathele kuwe, ngoba tintfo takhe tiyagwatshulwa namhla, tintfo takhe tiyalandwa. Uyaphuma la bekavaleleke khona. Babe ngiyabonga, kumenyusele ezingeni leliphakeme, ngoba wena uNkulunkulu wethembekile, egameni likaJesu Kristu. Amen.